O lan fata ape fata lo fata malon mafuta mai. Ia nge yaso. Ia lo bumong ia. Ia ole wa ifofo ko sivi mang singa e mapur papar fa ka kainga maku. Ia fa kam soar inga fo nge yaso sa fe ngai mal malu so tato tinu. Ia yo tiute masani. Pesa e nga ngau le vao o maka lupe le seunga. Ai afa apea fo isa e kai nga kai fali. Ia wa ha e mal manguia. Ia po ka ka ia e fo i tulanga nga luenga le yaso. Ala aka ko wolo o fai fosi le vora fia after ma futa mai e fa talo fatu le la wa sina sina le misita mama tina wa le ne di mai mai o ko mama tina ma nge yaso ya o ma lo si de tino ya po le le fo o le le va nga so fa fe nga tito o iva fa talo fatu alo pesa ma lo mele va nga fa talo fatu ma lo a fa le ko ngula va nga fe ko ko e ver ka se fo manu ya nge ti si fonti matangi ma lo lava koe le longa fai le kuka la vai ngai le fale le ke lu fa amudi a wolo ko ku lua ka si le mai au ke kanga e ku lo ka do ke alo e ave lu fa ka fa pa le fa ma ngi la vai nga fa masanga se uso ya sem a tala fa tu pila ti o pa au o so le fuki ma o pa au se fu mo dia le uso iken and so o malo ia la tatu sa va di po le afo ni ngai o ri wa so ni so pan fa talo fa tu mbong ia fika ko karkal ngo ia wa pe ia le fai news fo le makua ia le pumoni lava sala pauga fa talo fa ole ngale la sa fa le fono fo ne ia le al matanga luenga o minsta ma le lang ai o tina ma mai tai le ngo ku mai afa ka ngo ku malo i mas futas sui mai tai ia ole tulanga fo i ole nga fa makala ile tulanga wale o nga ku fa ka ko milionga manku nga mua sa no le la au le mali e tol fola fala mali autostala verso le wa cancel au vai nga le vai nga mun mudol ka ko milionga ia makalonga nga ku ile au fai news ia ma momoli foi fina ngalo le tunu ulunga le peng fai lang e sorry fa vai le pasia mai le pale mene le lua fe lua fasi o me lua fe lua rima ia le wo o mai ia ale lo ka ke manga vo bengi apa ia kungai tori o la wasa lungo le peicha le pale mene o Samoa ia wa fa ilo mai ia le fionga le pale le sui pale mia ia na uto sila ia o ia fa ilo mai ia o ko fa il fono le ka peneta la ko ka pengekangi ele sidia tu ia uni e ka kaungo o kula sa tos fulo uni masi ka sangangi ua kufa umai ku malo lai le i ato le lato wa i malo lai ya i ku malo ko ka ko se la mi ko ka ko se la wafi o si la ma i tu malo e tolu o la wa ko ale la ko ko mi di nga ngai ku malo la le ia malo long sa le wa ka di le di ya wa anga ko le ku iangi ya o le me monia e se foi fai ngala ko ia ele o se fa pe se malo si anga la ko ke ka fier ngi ka pengi ka ngal ko spumangupu ia al mereng pasia fa ale tu la fono ele pare minge pasia lo talo tupi e pasia lo wa fa kula fonguinga mai for kala ku pere nga fai kalo ngi ngale pasia lo ma apero pare minge ali nga ku fa ngare ko fai ia tu malo uma ia sa ka fio ko ia on sa io o kula le fa ngol masinga ngi tos furu le o fa sila lo ia mai lana sunga po la fiong fu su pare mia ia wi lavo wo le ko yen ko finga io la so se fulu ale fa wa wo di ia le li ele le fasta anga le fai mia ko so la vai nga ia le fai mia ko so futu la e pa makanga e a ko le le ka ko rima milionga o le ia ko va ko fa ta tu ai nga sa mo ta lia fa alo ai fa sa o fina ngalo o le boka ko ia vai va every single second account de ka ko sa valinga ia o le neiva yaso e tele fam sidonga lo fa solo le fam sidonga pidi sa mo mai ngi news o sal ko sila ia i news ale afionga ia le lua mesene sa maka ko e wale o le ia le lua malangi o ka soli lua vai yaso e se fulun fam sidonga pidi o fam sidonga ngi wo manga fai unga ale ko e pidi a fia ila mal fam sidonga tala paunga yang ko fia bala au le aso no ke topa fam sidonga kula epa ko sila yo o le ka penga fenga palok ale ai alu le kangi fo le apili atu la e pare nga fai inga mai
Le nga mo dia le lo ya siri ma fon fe kalai. Le nga fai inga mai e. Ale a fa o le apidi ke o fo le a makare a. O le ka pengal pa ko yo la me ko mbo mai o mai funga. Me ele ku le ele side le le me le lo kilo. Inga ia a fa pe o malo fon fe kalai mo malo. A ve ia apidi a malo la ko. E no ko e kan so fo ia ku la fo ngo ye vesi. Nga me nga sua me re fa nga me nga sua me fa ko inga. Ia ma le si famsingonga famsingonga le fa solongi o le aso nei na vala o famsingonga le va foi le o le Aki Creia Limited ia le ka ke lor kala le 5 miliona kampangi le o se ho le malo le nga fai le long le ka ko falkupe o kinga ai le ala nga fai ni famsingonga ma sainga ia le ke o ninga sainga ia so lo fia akala ai lau mai le mangingo le la unga me le fionga ia mi singa ngo sainga o le tu fa famsingonga la vai ngai o Lennox Sheng Wenning ia ma Wenning Lee ia ma Hu Sheng Ling ai lau mai le lua o le ku famsingonga la dia o le fai la ko case ma le kampangi le fa nau le Aki Creia fa ngosi tamari foi le tunu ale la ko mai ia nga kasi la nga kala famsingonga sa fa solo la songi yo o Sheng Weng Yin o Wang Yi Li ia ma Hu Sheng ma ko ale yo ngo fai ni mai umaro la fa sa la nga o yo ka ko se yo ka ko fai news ka o sa email le kinga nga ka ingo la vai nga ave la ko kala le ku famsingonga o la si mo ka wo la nga wenga le ya me seni so la sa nga sa fa mai ale tu famsingonga le next gen yin ya ma Wang Li ya ma Hu Sheng Lui ko ki kia le fa ka ko fai news e ro o ka ko o ringo lau ia wo ku fo ila ka ma e fa talo fa tu sa mo ni tu la u si mai la fa fonga ta mo talo le tau o le aso o le ale toi mino ye se la au mai tu la ba lu ta si e charge fu lua o vai o vai nga yo na tu hato la tu va va so lo timo o ke o ye e o ka ko fai news e ka ke o ia e maria la famsingonga ngi sori ia la fok fenga ngo kamalo pisere ngo fok ngame menga po ma nga ya news le nga mai sa mo ngi sa ke masalo ngo pawa news sa ko fa fonga ko yo news sa me le fionga ya maina ya por so fine fo ya maina so ko finge ya maina ia nga ko ma sang o la fa tuanga nga ia a e fia ilo me sa fa kari se ia mai se news lungo ya a me sene ma le fionga ya le lua ma le tala mua le radio pollution pawanga mea la vaenga ia e o lo ka ko nga pawa yo news e sa fa liunga fa palangi alu fa liunga fa sa mo a o ngisi la me ka ko vai ko o la le ngasu pa ngasu ngare la a ko fa fonga la ia il fam kalanga mai ngo me nga sa fa mai wa o leo fa makala me ia ko ke ro e se amenga kupu kon fam singa ai fa ai war kala pa mai ia nga umano fa mo le ma o leo yo sa lo tamo me fa kapo kala me ko ke ro o mo di mawa ka ko masangi o fa nga solongo fam singa kusala ole upule e pasteless pesa fsiri ni fam singa sa fsiri fam singa ia malai imbi o malai imbi ia nga se fulu valu la pe pa ko ke ro ko ia ole mele manga ia le amai tanga lai ele nga ka ia la bala fa palangi le o le fa palangi le e mai tanga lai ko ko ngor fam singa ta whole day pe ole ar ke nga amakai ole la ir ta tonu ngo kai awe e vala awori mo di mawo mari ai unga sa tu i ko fa ron for fainga e liro mai avo mai na ore fa mai ia le ka mafa ia lo ia mai de fa finga nga ino wali swa alo ka ke ro le ia kwa sini ia ofisidi la ia si oko aku nga fisidi lo ia do ia tu mo la audio mari to malako uma ia e fisidi na fisidi ia o elements o le lo
na au mai nei morianga ko sa rofi barkanga ka kong baria le wonga faia morianga ko sa o yeren ku sia morianga le se furu valu nga la pepa ia fesile ole winga ko sila fia ole ha elements po angi ba enga le tula fono wa morianga le yai ia ole si morianga le yai sa mera le nga fa sa sai me ya e se mera va ve ke fu o mo fo ko ngi fu ya ma nga ko ngi fu mai fu ya wa ku so o morianga ye nga fai ba nga dia nga amaka mai la ya la ule mali to de ngofsiring ya a fai ole lua fe lua fanga nga mutal mata upule ya me o ku so ma ko fe si de lo ya fa perfect ngofsiri ete io e ina nga ave ese mai matanga luengo ta vale afi pena uma le vai ngol ta vale afi ia le maka upule le winga le keisa me ai foi mai le kala ale li mala ini ioi okay ioi ya ko manko me ya ko masangi uma fa msingo ngom fsi de lo ya ko fsi de ko ai se ala wo ko mo ri ai le au manko ko mo ri la au di le lua fe lo rima de makanga kausanga ngi de nga makam yo fesiri nga mako ile loa kari o le mere i mo le mau mai ele songa fua se o mai ngai e fua i meia mai makua i le fe ai nga ia fa angifu kusa makua le fe soka ia fa ese aso o le mari ia lo kero me banga ia fesiri ko ile i morianga side ko ile lo ia o nga morianga le fai ola se keri kusa le fesiri le loa kusa manko foi morianga nga fai o le fasala lau nga leo kusa fasala lau leo le su enga o Marie masivai Marie sivai ma Samuelu fasala lau nga ma roto kusa le fasala lau il meren fasala lau mai ai ele ai ma se menga fasala lau mai fa pesu e mai o yengi so di kula fongo o me yengi fesiri le lo ye kong ile fasala lau nga le nga fai ding fasala lau ngi sor kula fonga pa wal mbele fa mai e mana o miele lo ko fesiri fai do mamori ngo disi morianga odisi o morianga odisi lenga fai lo ya ele ai se tu la fono sa mo e ma fai nga ko moria lenga ka kule fa fa fi ko moria ka ngakaria le fa fi ai le se kula fonga sa mo fa mai e fa fu fi ska ka lai manga obia e fa ko a e so lia le tu la fono pe a e fa fu fi ka ngaka so di tu la fono o Samuelu masi vai ma Marie kai miria ele isor kula fumo ko ma wa mai mo kanga mako on ba akio fai ayolo ya ku sai de isor kula fumo ngang pawal mirang fasal lau mai dung ala ku sa me mai o le fa ma mo ngalo ya mai tu tato ele lo ka le langa fesiri ai o le ha elements o le telefoni de ye me ye e fai ya mo di ba o ya min mo dianga le langa umanga sui mo dianga ko man ko fanga sui fa ru fo nga mo fai mo dianga o le sika ko o di sera makanga ko ya ko mai ko sui nga mai fo ke mai ave sere varu ko sui fu ya ma fa ma monga o le sira me so le mari o le mere ye ese akala ma ngari se foi mai ba ko kero fa ronga ko fa kala mai nga fesiri ma me ya e ye le mo ma ali o leo pa yo meia e o mele fa mei manga o kalale mangko o le leo le mala imirenga fa ya langa media e mangko o le caution le a caution statement vai e kelo me ko ngun mele sa yese lo ya sem o aso la yesa ngi meia ku so aso yesa ngi manga ko fu o le fa langa mori mau o le aso o apelila le aso lu ko de fa langa mele so on sa le ya ka ko le mu la fa si umbo le o le beringa sang ai fa ko ama ku so le fa ko ama sangi banko ko ama sangi lise ma Samuelu ile se tema le luo or banko mai o le luo or ko lua o le moli o le fainga le langa mo langa pepa le fai o apelila
Are whakua māsangi ri se. Whakua langa rei pe palo ia. Kusa o mea umala ia re whamkala ku. E wako kong. E makuare so o ka ia whaangifo. E re e kusa ese aso. Ngalo. O lafo la il mori mau. Sam had cows. And so, yeah. La il mori mau. Mangkore whaasoro. O le tele o pomure i piko rea. Le mangkore anga le kari whasiri. Ai re i whaaria kua. E o whola i le. So del mari o ingi. Yeah. Kusa nga umanga nga fali mori anga le. La foi. Ja, me forco va e fasi che leo e de la sa. E fasi che leo me ko ke lore si mori anga lang fa popoi. O le sa. O le sa nyo de si vaenga la vaenga ya. De vaenga ya le ka ko vaenga. De ka ko vaenga. Manga kua o le tula fonu. A fa pe ke re awa ya ku o nga wa mai ke re alo ke sangi vo le sfala ide. Ai ma fainga provide lo you can provide your medical certificate. So o le langa provide ku le medical certificate ka ka. Ai ko mori le sangi. Ola. Usal mere ye. O kanga kai ko kongol ko. Makua i le loa kusa e mo ko i le loa ia le o ko kong. E o tu la fono e fe suisu ya i morianga. Nga sui nga paula skula fonga umanga baku. A mai ko e sui morianga. E harenga ko roa. O morianga nge fai arise. O morianga nge fai la aulen maretoa. Le ala fai ko e lor keisi. O le ko ke fai mai o conspiracy le vaenga ia. Ko kong fai. O ko sa o anga. Ngai ko ke fai al fau. Ia, kala nga fai po. Tere fa alunga ko ala fa mai le mai ava mai nang. Ia, kala ia le nga kupu kongor ko. Kanga kai sa fai kongor fa msinong. Ma la tu stala, o la ku stala le nga. Fa mata sa apa fa na mai aso enga le mta upule lua fe lua fa. Na ta upule ya kari i oi. Ya kari malai imi, malai imi le ngore o te le ri. Me i sa o le ko fesidi de lo ia. E sa pe au fai atu. Na mai a mai su enga le traffic unit le lu o lu fa. Ko e kari mai i sa o le. Pe siri no ilo ya. A si ala wo to mo de. Ya Januari lu a fe lu di mo. Ya kukulo ke no kari fai mai. Pa mai mala imi. La wo fionga lo ya. O te le ilo fe siri a sa pa. Moi. O mea mo ia mea. O mea mo ia le autu stala ma. Nga fa ko le fa minga ke leiro ai la le sawo le mai a minga la le ka ua fa fa makai langa ka ke mangu e vai la le sawo lo makuang me yo fa ya ko ele o le lein ma ele o le lein ma ka pula i ko yo ai ye fa monianga e po bi sem ele o le fa monianga nga fa ka po bi sem ya ka ki ala ye ba le ko va au ka ya e fa monianga le fo mai le ni po bi sem ma ko me yo kala la ku singa ku le lau ala ele foi le cross examination alo ya e fsida kwai ela ngwal pop lang muang ya le me foi le ka mai ka ngala sawa ngale fia ma la nga ko ro ma ya saulo le fa ko ya ko ka po inga ko anga ka ko fele lu lu fa kari ni sa ola sa mo vai ka ko kusi lu e o ka ko ke ngi ko va ve ka kia le au ya amesene ma ba nga umbang sa fa pa langi sa ya ba foi ka ko ka la ngoi ya nga vesi ya ku ngai mangai mea se fulu valu la pepa e manga ko e va ku le aso ele make sense so ele make sense le aso ge ko fa pe ke pelo ko sa ko va ye e le le ya ka ko voi ku sa ka wa kamba yo o fa la langa bere fa ila ko ka ngonga ya va fungo foi da Ena tu watu ia ele lo ia Samuelu o molianga Samuelu sa e faia mai lungol famtalanga ne ko fa fungo ma la makanga ya a Samuelu apelila lo o lo tolu
Ai wa uma ona e ta ul fa amsinonga. E tele i faita wina fa amtalanga Samuelu masivai. E toi fa awa wai ile so le moli mawaleli leo leo. Yanga. Moli anga ile umane ona fai ul fa amtalanga. Kusai e mo funganga kusai mo pipelo mangolo ya kilo. Every single statement kaka e fixeful. Da fitu wono ya. Wasonga date. Wasonga saini ai. Every single word kokong. Yang kau filo la yolo ya. Foi kilo. Po le alfa makalanga ia le ka ko vakunga. E se fa makalanga longo ya. Da ka ko foi le makanga. Kangi longo. Ai mai fonga fa mai o sa pangia ai vakunga. E le fa sa pangi so suenga. Ka amilo mai sa ya sa pangi. Pe pelo sa pangi ai fonga. E nga kere fa se stay mera sa buelo mas vai. Nga mo fo le fa mai fa ku le ri. Ya le fo ko fa ko ngere ri dia. Pe ngonga ilonga uma le lua fe lua fa le traffic. E fa mai I ngo lo inga fa kulo ye le loia a fa pera ke la memoria e fa mai fa ya sa pangi se va email ku se fi sida ku desi ya menga le la mo le mai ya le fe ke nga I wale lo se ke ka sa pa wale me se fa karipia e fe lo ya evidence le ka ko ku ala le fa ku nga le fa so lo ko la sa wa e ma ko I mau ku lo utel tonu ku so ke lo le check ko le ma nga fa ye le fai e travel le tsa fu le ka ma fu nga pa ma pa ni ma ku se pi pa ke ko pi ka vidi o ko nga be o ko nga me nga le o ia la fa mal si au ma ya fu ia si o tatu a nga ma la lo ko kiri pa wale me ta pu ai ma ka karo ia me o le kilo me le fu lang si dia e o fu lai mo yanga ma ko le nga pese ma lo ia makanga but too much ke mo yanga ai le aingi solid evidence ma ko I e rengi me fa ngo la ko fa mengo fa ka sembe fa mai sembo o le fanga ngo fa ko le pepelo e re ma fa nga fa mai mo dia sembe pepelo you don't have the fully mo solid evidence ke lo pepelo sa muero ia a pepelo sa muero o le fanga le nga fa ku sa muero le nga ku sa muero ka wa ku le fanga de me langa a ver fanga langa ko war rate ma de me langa ile fanga langa mau me fanga a ko mai su e fa do ka nga le nga ye fanga de lu a fe lu tasi lu le so li mombi nga ye le ya le search warrant nga ye sa ye le fanga fa ka nga kare vai e o mea uma e sa wa ringo le surface ia o le mea nga ka kikiro le la va koi man ko la ure le se me te lo ye longa ia ka wa le ka pinga pinga lo ia ma si ve si ia le ku so le I fa mau ngala ye ra keisi fa mau ngala keisi ma ko ka imbirenga lenga mau wa ia lisi fa mau ngala keisi ra ye o le lua fe o se temba I le lua fe lua ko sa mau wa pesa mau wa fu le lenga so sa mo le ask for help lenga sa ngo fa nga live ask for help o sa la o se temba I le lua fe lua ko a le la kungale body yanga the conspiracy to pervert the course of justice e ma fu mo le statement o asem nga faya a pedila le o e makwa ile make sense a pedila ara I fa mo mo ke si ku so fe sa sia ia so bo ka mo faya le vainga bo le lo me fu ku so bo faya ku le me le fe kau faya ku le me le fe tau ku so bo le paring ia nga also malak pasi siranga it's very clear pe fa pe ka ko ngilo ia o le fa sa fa ka ingara per su enga mai ngo o le pang ka foi le o na titi a fa sa no Facebook le fa mai ia va ai lau kiki lo mai le please o le approaching a dangerous o ngol pang ka le nga mamba o su enga o Samuelu masi vai nga su ele su ele ngi criminals ele so lia la wan kula fungu o le fa au fiu mangingo yo mele le sa o ba le fa me fa au fiu e fa fiu disi o kala la loya ele ai se tu la fungu o le help por kanga karia ila ngai so kula fungu si vai vai ngai se iba ngai so kula fungu fa ko afa nga rola yo mele le sa o le mele le nga suya ilo la ko o le happering ya le nga chacha ilo le happering ale fo ko la ku dungo ko sorry o le mere o le kelo mere man ko fela le separate case ale ari se le fai le fa ko un vala awere ele ni mori ma le case le la ve le mere nga ku de fi mi a le case le
o lo tal to nunga le ila ufika kwai kako isos mai Samoa ele o le reforing o le kuare o le kongole kusal kamba fune le la kurso ai mo pero le fusu fune le la kurso ai mo la haru le ku pa ia o le kalanga awala ni popole o tau fina ngalo ile mata upule ka fa longa ku le fai mai ia de fasa lau me di lumba ya pa mai nga vai ile mo le ya se mo yo ngame kusanga paule me la fa mai o la ka mo fai fo de ele o alungi me o alu kuso la ka fai pungi pi on bela ya le kasia e kasia me la ya lunga ye la ko me fo ka fai pungi ma ka mo fai le komisinga kusa paule me la fai ka ka ia yanga kusa la ka mo fai fo le fai se me inga nga ide ma sia si le wo ye kusa paule me la fa wa ka mi ngai but ele ingia ele ingi la ko solid evidence le wo o ai ngo aku ile la o isi mori mau ele ima se singa insa vivo Samuel because manga ku foi o le caution le statement man ku fer kula fu e ka ngai sa lawyer you must have a lawyer it's not compulsory but if I pay for se me va pia me nga ringa ka o le caution ku fa la ko sa vali me fo le sa vali ko fa o le mela o tupu o le fa mai fu kasi despepelo nga mau bo umbanga fai nge fa mai e ke ma so kongol poku e ke ma so fai fo le pu e vel po le manga mo fa ngor me fa mai le ila umbal le sideo deo ko rua e ma ko me fa pe a fa pe le se lo ia ka ngakaria ngu fo le fam kala me nga fi fam kala me nga fa mai e ai uma kemas e fa side ko e ola kemas ai kom mai e fa pe nga fa nga ala nga ko ia kemas ko kong ele nga ka written statement I record as evidence o le kanga record wa fo la ka se fisi lo ya o la ke mo singa fo ya me ya ba de mai ya so le fi ka wi fo mai wa mama o la ke ya lo ngo vinga ya ele valid ele valid ya me ya la nga sa ka nga ile lo ya sambuelu man ko fo ile ka nga ile lo ya sambuelu sa ka o fisi la o ko kongo o statement le sa fa ya sambuelu en fainga remain silent se ya apia pe yele prese sa lang loya e longa rights wat kula fongo en fainga le kau kala pe kat o kusi kongo statement nothing me vai al fasa longo ngar wenga mo fa ya longo le conflict of interest afa mai longo le ke le mama la fa sing mai o mai ya sa pangi fa ko afa mai o ke le lo o ke le o mai ya ku pa fa mai ya Tony te vanga fa mai o te le lo ia o ia fa ya ngar wenga ye no I never use notebook nga kele fa nganga al procedure le you must every single police officer must have o ia meia mole basic ka ko vai la fa ngome fe sidia kuai ile nga yon menga avel moni mau ko so meia ka konge kinga le dot wa ma kwa fe yo al meia o me fa faula ia le fa ile lo ia o tola le wo ko fa yan media o ko sa o ka fa ele le sa pangi mo fa ku le wo al menga fa ka mai I don't know I can't remember I don't know for my I've got a heart pressure heart pressure ko heart attack e menga vai le ese o kari mo me e mata nga langa le sila ku le langi o ke fia u fa ka ngu wa a fa pengi e alu ngi a ke fa maungi se vai so i fu ka nga ila afa ingo o lako kamari anga o lako rumanga mai folar ke este aya o leo mai nga involve media nguma ka ko ni la ta ka ko ta ya ma nga yele side le mai le liko side le mai sa ni ma mal pokala mi fu ya ale al ka ko ta ya ma nga ya ro ko e fai le yang mo yang e su wol va nga le nga ka ask for the compensation e ka nga ka va ka ngi Samuelu now it's over ka sanga roka ore tula fonoria laipo lo a fa maungi nga ko masinga le ele so sio ka nga kuloa ele so o tau faranga o ma ko i o va la le mele yen ma le kausanga e bele fa ko lo ia o le blood pressure ia de sa fa ko lo ia ele lo po fele ia elements o kula fungo le lang fa mai lo mar ke siang le la o le wa lo e faila sa u le mele nga fa ya ko nga fa ke siang le la o le wa lo e faila sa u ingo ofisidia kunga le mele le fa mai o
fa me le upula sa mbunu nga fai fa me fasio kanga kari mongi fasio tanga tsa kulo wal nganga fa me fasio kanga kari mongi fasio kanga kalungo fa kulo ile le loya se ilonga wa ole mala mala mai ko nge ngefo ya pokala me se manguma mai foi ma mai nganga lela unga ole le mala mala os fa ka inga en fa ngo fa ku pelan me sa mbunu ele fa me sa mbunu o ke la kulo fasio ki tulo wa le ka fa makala fa mala mala ke la kulo fasio ki oli mongi kusa ele ese ele intention le there was no intention asa mbunu ala fasio ki kusa la fa me loya o le fa makala le e ka ka fu ngai se levo ele o se sor kula fongo la fa mai onga fa mai sambuelu wa fiwe alu yai a la mu se ka un mele nga unga lo ngale nga o kirka ngaka o sa la fa mai sambuelu pe pelo la bori ila la nga nga o kirka ngaka se vanga nga ai wa fa mai o mboria o e fa pia e fa sio ke la kro ino o la wa ka ma fai o so lo ka o upulea a la wa ka ma fai fa kingo o le se senga ke lo le volo i man ko fa o lo fie ko ma ka fa msionga amerika e pop msionga ve amerika le sa unga tv o le mangai le makamaka o upura ia whaonga. Ia lai whai ako e whai mai e whai ako e whai mai a fui. Whai mai o le upuanga e a. Whai mai o le upuanga e whai mai o whai mai Samuelu. E mauri e la Samuelu. A whape mauri o te whamesi. O te whamesi pe kon se whakai ka inga. A le lo iyo ka kangi o kula fongo. Whai mai e kangu wha makala mai. Le winga ngā lainga whai Samuelu le kala. Le lang whai mai loa se umangu ang leila. Whai whiango kai lo aku ela o Samuelu ele fa mai Samuelu ele fasioki tulo fasioki di mong pe fa mai Samuelu o le intention like kasi in you can tell le wile fa makala mai the interpretation le fa makala mi Samuelu fa mai fasioka nga kala nga lenga o ki le mai Samuelu o ka ko nga o ki ai ala e video ki a longo le ka di mai fa ka di mong nga le mai o kupe nga avelo ka fia fia me nga ka se la kala ma mo si mea a ko la fa penga le fa ko va nga le ele ai ele o se mo lo ia mo kanga kanga o nga mea a ia fa koi fu ia ngala la la fa mai le keisi o le alo e faila sanga not motion para la alo e faila ko ia mai kula fonga sa mo fa makala mai le mere fi nga ko ya le fi nga ko le nga fa ia me ia ele yo o ka ya fu ko tikilo le fa nga mo ma wa ro fi dia ku bo ngo fu ngi kala i mo fa mai ke ma so fale ai o mai fu ele ni ke mas ola ye ke mo sai le ola nga o sa mo ale ku le fo nga maliu le tari ia mala ki racing piste ka ri ia su e ku o aya me le ola ke mo sol marina nga o ia ai o i ko ka waf fa penge mai ke mo so me le ola fi wo su nga bo uma ku nga me sa le ke ngere nga sa mala va le nga sola mal va le sa fiki ala ye ke mo sai le lo le fo la wa ku da official le e ka nga ola ke mo because o le case there if I bet they think on the case there, it's a serious case because it's a high profile case. It's a taula ya lato. Nga mako I prepare le record mai kengere ia loai. E wangi me e se me fo le finga sa fa pe mai. La le la nga le presence o le lo ya Samuel. But it's a o le caution statement. O ko ka male ya ele lo hoi ele va kwaso ese. Ele le ka sa ngale la ameseni. Wa lo lungi. Ala kunga le aso eva ko se ese usele make sense male aso la Samuelu ena tu watu ya yele loya len ko va yang le la nga mai le fiunga ya ba ro lu ngesu valo pepo ya submit kunga ya ku de kwa ku wa de ho de ya le ba walu se fulu la valo pepo fa makala mo Samuelu ya pepelo ya ka mlingo ayo aisa pasika si vai everything ai peita yani na io e malai imi o ia na faia morianga uma inga ua uma fa fam kalanga Samuelu ana tu watu ia ile lo ya Samuelu o morianga Samuelu sa faia mai lunga o fam talanga a Samuelu le asoro futo lo apelila ai bakunga la sola teite dai ele make sense Kakawaii. Kusar mele ye mo makoi palu fa sa pasui ele paling. Ya. Le foi o le aso le fa koi mangkorke. Le foi ngaku nga ave si vai le aso futto. Le aso iva. A fa ka fa mo dianga le aso futto. Mangko me ye le o kilo la wori ia.
nga waku ave stike sitentito si vai la soiva lenga ave ai lenga o male dile area ava ia kunga lenga fsira no ke si so o lenga fa menga suil mo si vai la soiva se furu su kasu lo su ko faso ale saule le statement le ku le pepale yo ruma o le fa ka fa mo si vai la so furu lua e pla su fa o fe asa ye si vai ya so fa io me la ye tupu o le kele o mele ko kongi o sauia mainga fa makala mai ia wala vai le sunga la pasi e mai ka ko ni sa ia mana tu stala sa mo sorry makua i isa o ko finga sorry I can't believe it so I don't kala foi le how many water the glass of water how many water in a glass le ke le o mea ye very inconsistent ia lako statement ku se le ie se manga ko leo o le loko le ala ala sino ai Anthony malo ele ie le lako ma fo vai pepelo ye fai o mankala ngoa ku le kema manko ka ngaka ia sorry o ke si mea la fa ko de pueka fa mai ia asfuru mika pe lima mika ele manino venga fa ku loia lua fe suiva nga musar falelia lua suiva nga musar falelia o le kala anga po le history fa sama mo so fale adi o mori o telefongi ki mori den fa ko nga venga pe pero ale alen fa mai la nga asfuru mika fa ko lo loia o ese professional a photographer le hai afa mais furu mika o kala nga fa ka nga ka o langa ia le profession dia o langa profession dia o le ave puaka ai le mfanga la ko fa me le mangingo a ke le lo me ese sengo ke fongi e ke le lo mo me o pixel ia ko ke fongi ele fa pe le o le longa i lo la ia furu mika wa i lo le o me nga ave su e ka mo ka nga ka ye ye o me furu fuanga o le umbi o me ia nga o le ke le ia la o me ele make sense ai la ko kala mai era makanga o ma kai ngire foi la o ka fa mo le fa mo ya le sa oficina ku ngai a wai lenga o ia kuso ela vea ma la vai ngai ma foi ngomon ma o ia lenga foi mo ma le la vea ma la vai ngai le la wa ku ia ko ro ia o la audi o le sa mo rianga lo fe lo ri mai yang wari a le keisi le ka avale ma me ia bo ku ku a se ala nga ko fa ia fa ko fa menga ke le oficina sa pangi a re fa ko sa pangi fa me oficina de ide o foi o mala imi o la le mo le confuse ai o lenga saukala e ile o le mo mawe sa i povia sem sa fa ka voi povia sem so e ka ke fiu e la ke fiu la o me la ko meia o good news nga ringa me ke onge o la sa nga i povia sem vai fiu fa mai o evidence me manga o mia pe ko ke fai mai o ke pepelo ke mama a ko le o man ko evidence ma mai o la penka ke am tele bonga o ile la sfu afi ele fa maungia ai pe ko ke o ave fa msingo fa mai o ke ngoi alengi evidence mai mau kai mi ka ko fa la mele ko put fa msingo la o le mali e tu fa ka inga ko lu se la morianga a ka se le upo ngoi la ma ko not even one morianga nga fa maungia wa fa elengi evidence you have to provide solid evidence if amadi inga fa msingo pe la mele fa ele ai ma se si ngare o mai fa mai pepelo fa asa ka kamu o mai luma makua ia se fo manu ia prosa i va sa mo fina se oso kamu mai mangi mea fo ia al mere ia so ia le fo sa ule ari e se anga so inga ma ko o di siki ma mea o fo lai kupe o fo i ma tau pule i le tina ia me e ka ke o ia la le fa ku sa kala e ka ke o ia o lo ye ele ko penga nga sa mo le fun ka penga ku fafu ele ai ma se ma ai furia me nga fa ko a ko ki era ke fun mai ba voi follow mai ma voi follow kai me ko ki ka ya pe ko fa ai ko fa me giri po ki a manga sa fa lo fa ke ni ma kere ka ai o ke lo fa ai ele se me la ure a voi follow la fa va o lo wi ka ya me ke lo fa o se to fini para o que le ko trustinga o ke mingi o sa e ko la Facebook ko va ya manga ko penga sa e ke manga ai lo itara o lo ke fongi ma mi ke ro langa because afa pe wa e petra inga fa fonga tangata ele mi se ko ka kong ya o
ia mai foi la ko ngunga ia unga ngi yamia wa ka fu kilo ye la ngai e a fa inga le tamari anga foi le o nanga le radio Samoa me fa pia ia le saka fe au foi le ia wa le anga foi la ko la ka ke ko ia ka nga ka le fia ia la ka ke ko foi malo o la vala o iska ka malo champ ia li ia mai o ira ka ke loi sole ele ai ka foi ma foi ska ko kala wale e foi ngofi fa se ti ai ka ngaka ia fa pe ka ko long u fa lo ia wala ki ngi meo ngi meo in ka ngi ki ma la to wa ma ka sa ngo me ka mai pe sunga ya la sa uni ia wa ma ka fa ma kala mai meo ka ko lo ma ka kala o kele to tele la to fa so mo le a to sa vea o ko fa vai malai ia ho ia ku vasa lo ka mo tu vasa e wis modi e sa fu ku vasa e se fu I ai ka ke le ma wa information ku so le ka ke mo information e so so yo fa ya auto o ko ke lo to le ma malo la tinu e ko ke le fi ko karango a ke lo o to tanga tata mai ku se le e ka ke lo fa ngo ko mingi e le e ma mao lo to le to fa Ala sa po. Ia nga le ala wa va ku le vai fu le pisi me fu le wa vivela la. Ia va ku le vai esa a wa ko ke popole. O me mo mua a wongi o ka ku fa la ngul malo se lo so I fu le atu kwa I lava ka penganga I me o mo ka ku fa mo sa mo. O ngi mo me o mai ka fa si e mai ma o sorry. Si nga le ka ke ro fa ia ala ka ku fu lai mengi o fa nga pa ro ko mengi. Ia le ka ku vai ki fa au sumba ngire kula ya so ia pa wal mea ka ko ka penga ede ya bakua I dunga sui tau va kasi de me so I have to be honest with my own opinion tonight so because e yo tatu tangata e yo ka ko kumalo la ka idua ka ko ka ngaka so e allow ka ko e fa leolo opinion ka so la to umaya le lo ka ko fa ya ko fa ka ingoli kumalo fa sale ang mo aka kole kala ngwale isulia akala ngwale awala mama o vaenga umaya tato vaenga le fast sunga ya pulea I mana tamari fo to role yo tamata ya maleri o le mea mongia e le mfinga ko on mere ya bo uman sa no la ulen malieto e le mafaya ka ko nga allow ni swiss ko orwo e ka mo e ka ko pa ki pa ro kan ni I say we learn from the past kele menga ku po o le tamo mo le to adua e umai foi wole I le I lusi de sit lusi mal paki so o ka ngaka ka mo fai unga o sui nei to tolu tamari nei ko ke anga ba umai la va o le kari e fai o ko la ngai foi sku malo la kai ko ru sui le ye e le manga abia ka ko sui kai ko ru o uia la ngona e va ku sa o I lumai a ko nga ko sila mai ia ele me fai ku so fo manuia Samoa and for the two alis maki ma se usole ya casket vai lo mo si sponsor ka ko kampangi ka ko lai ia wala ole ka ko sponsor mua ko ka ko sponsor ye ole okay ai fu ai ole ka ko tu sa mau Manhattan ngalo la po ai la ai fu oi vai o nanga ne tamali le fu la wa Oi mas kamari le foi no fale maliu ia vai e se foi ka le au nanga taua marka ko apia freight services le uso ya sini ya por favor ko le forte vanga o au nanga nei o le tau tio mo le tunu langa le ko vai ku ngai si uso le se fa la koilo fa apia wa ilo la e maliu wa ngofo o me se ka ko ya la ku sa o fa ngo fa sa la ngo aerolini fa apia o ko lo ke va ko ngai producer yo o fata fa apia ke ngofo va so fa lo ko bo pe bo ka sa wala ola ave merunga o le ala ile au nanga tamari ile o le fal maliu nei pen yo o le affordable funeral services ia po le fionga le ka ka o temi e fai lo foi nei au nanga ata mari o so tato tunu ia fa pe hula ka ko sa mo ia mo funga a wo e nga ke le paroka malo Evelina skeli lu fa talo fa le afa le pepe e nga ke le sa mo funga e mari ka ya o fiu fo finga ka so se me ave o e ka mo ka fa mari le ala mai mo le sunga le pule ia ka kompangi mari ia wansi ia o le affordable funeral services
o le numera le umaku akurunga o lua tasi valu ono iva valu kasi o a fa apea ia mai kulanga fo le ka ko ngi ia ile ka ngofia maliu ile ka ngofia ngi me o maliu ma puso e fai foi pusa maliu o le ma ngai ala skai dia si usore ma ngai foi ngo pusa maliu fo le po e o le kusinga o le aka ko so mo meu o vale alofa a fa apea la e wai alu ngi yolanga ia ka ko o mai la lo kunga ma wa uia la wo manga poklo pusa o la bo ma ka ngo ia e fai le sai solo pusa ma design le la ve si so le ia la forpo ia pa ko ia pen miwa o hala halo so le o kilo o halo e na forpo funeral ia o le unanga fole mar tau tua swa fo ngai ko ke ula me wakasi de producer ka ko o si no mai peke ngo foi sa mo fenga la fo ko pusa sin mai ta ma o ka pa upa la fo ku pa fa pe ia o nanga se tatu tamali tupu ma tamali se tatu tulu mo lo ka fa ko le post lunga e lo pe sia so wa vangoa yo wal fe meska ko live o e ke sila i tulanga fo designing o pusa maliu ia malato foi o nanga e look after le leifo itino maliu io pele mai mai e ke o ka ko vesi ku paroka ia ai ke o pele tv ka ia ia ku ngai se me ia anga io i a foi la booking e fa sa mo e fa sa mo e ke re ka wala ko foi ista e wa for sa mo o nanga alo ma tsama fa na sa mo e ke la ko ke ba ke ro pola fa pala ngol pusokia ista box how much is the box you want me you prefer pipio ara ke la sa mo ke si e fier ka ul pusa mariu o le alfa inga le ma ko ke manga e fai ai e tu ina i ava ku le fale ave farsa se vai le manga ya au nanga a tupu ma tamari se ta no ta la vo sta mari ide ma son falku ya e la fole ya piki le pusa o wi piki pusa ya kiki fa pe manga il pusa le pi fa ka fa pe e pi ma il pusa fo le ava pe ai ke o inga mea uma faingole sounding of me ke manga oi o nanga le ia merka ko tu sa mau Manhattan sorry le fo ko fa ya e ke le mau se fale ngi usila e ke alwa ma avela po apere uma mo ia manga ko la be ka wa kampangi den ka ko masa ngi ya so le ngi sorry o le mea le fa ko uma foi le uma va ko ya oi pu le o nanga le tu sa ma Manhattan ia polika ko Manhattan tu sa ma function center ia pe o fa lo ko confirm i fa le fa mo ka ko ainga fast le fa la solution ba ia si confirm mai pe le ke o va via yo ile la fa ka ko fa mo malo Daniel Antonio fia mate se fu manuia ai mar fa i ke le manga ko ngwe professional le we ile la fa ka fa mo le fast o kilang ia va da fio ko fa pe la fa foi ponga so walo pola swanga ko inga malo makua maua mai o le full package le i fa idi o le keita po le catering o mea ai ia pe pura o pe fai uma pe le fangai ia martele o fale lava le space lava ka paka ia fio ko fa ngale au nanga nei tamari le tino ia ngai lunga ka ko se mo fai ku ia marka ko freight services pia freight kia la kama le malolo ai masida mo o nanga tamari o la fai le container ka ko mo ko ngala ave samo la ako pa ngalo wa kwa ku la pa ko inga fa ka oi po ngang kusfa penga man kusifo ia ku emsanga le psam masingi fa per ko inga me fa per o le lavar ko ngalo makua maka ke fungela haiki ave skama me fa per fa ngofi ya ngal ku ola ko pa mo moni ka ya tevanga yasin ila pio freight fa ke nga ka ngal wa kwa ngai le ngai ya ka ka ya di ko inga piki vai vai fa ngofi fa di makala lima sukala la ko pa that's very cheap compare pa ele sa mo ko upgrade lo pe ko ko ngiau pongo ye ke sa runga para kai mingai me pi wasui pa lo mengar special so air freight ya marka ko ya ka ko male sea freight ya vai ai ile ko ya unanga na tamali sa tonu
ia a ko ngai se kai mo ka lo e fa miska ko lai o le ma ngai ia e ngai au ngai ko ngiki mo ka ko sa mo fa ngo fi I nei ia vai ke le ai pisa ele lo poko tiki pinko lo ia kai au bala a mo le ma mari e ia me ko se fa kala ko mo sira ngai fa so lo case ke le manga o ke fa o le ke leo le e ke le leo o ke ai ngai o le mo feeling ia mai si fake page ke no le ko ke leo ngai o ke ia mai si ale o leo e muso mai lunga e o fai fake page o mai meri mai ko mai se o fai ko fake page lo ke voi lo mai e le o lo pa wa ka ngaka ye lunga ngara vai ngai ia denga ka ko pisa lo ke pisa so ko ya longo bai lo e mo ngarisa le vai ngai le lunga e fo no ka ke le kusile di ma e fo ila ma Malaysia le wo vai ko ya sapangi le va ko ya te vanga toni se vanga kasi nga ka fe ko la ko maro aka ko o pi fo le fa ko ko se ko fa ngar fi mari ngar va le tu lo wa ku lo le malo fo po le uso ko se fa ku lo nga fa ko lo ya awa ke le ma fa ma ko ma nga ya fa ka la nga sa union media ka ku la fu e fa ko fo le pi aka pi wo le lo akari wo le nga elengi evidence ke iara u fai mai fa ko me I don't know pi aka me I can't remember fa ko le maloya wa ele fa ala ngi fa ale upu fa lenga fa loya ya lenga ka fi kalasa tu pa isa pani man ko fa lenga fi ko pa isa pangi e se ka man ko ko ma sangi me fo msidonga e se instructor ele fa msidonga sanga nga fa ya kwa den ka fa ya tupai le fo fa kon sa pangi ka ha fi lo fa lo fa sidonga fa le nga fa ye bo ku ngi me ye le mo pe bo fa nga fi ma ri nga ri pai o pu sa nga le lang ka fa ye fa sidonga e fa sa mo ke ngi ba fa sa mo ye ke si min le fa sidonga e le nga ngwa fa sa mo fa ku sa ko ki ka pe fa pe upu o le upu nga fa ya ko ka fa pe fa nga ro fa ai ka fa ngalo fai ai e malu fa msidung ko sai de upinga fai upunga fai e ka ka fa ala ngir fa msidung o o malu ke le fuspa nga ka mo oi ala ere ti ule fa nga kongi pe ka mi ki le fa wa io le fa wa io le ya nga pe ka fa upu sime pe nga wa maka ngai fo ka ka nga wenga le nei tanga tsa ni ka ngaka ngai malu la tau tu ma fa maundi la nga ke le malu la nga ru ma fa maundi wa ngar ke islia ka ko ke va i ka ngaka ia ele nga mo ka nga runga mai ta mari i la nga ru me fa maungi mai fa wa ka ku alu po le hasu ngal ba ke ai ko mangu makwa i fa yang i morianga la wanga ya ka se i ko nginga o mai kari la ko morianga fa solo men mamaru ka nga runga i dungo la ko kele tupu mai e o la tunu ula e mo kwa le ya mai ma wo i for ka ku nga ka mari ya mai ku ala u fa ilang ala wadi ya yo ia wa longo foi ko umalang kong karaki ia o kasi dale me sol kula fongol maro chau avele ye le fa sala ia pano le ko fa isko finga fo me ia ka ilo ia por mele ia run el pisasi ko sol pisasi le ia ai o le final say especially ia e kawang amai lungal kapingi ka fa la ko final say so now we have the caretaker cabinet. So Elisela ko full potential. They don't have the full right or full authority. La kokea koe appointed I say new CEO. So might as well focus le palo ka kia I. Ngale extend da full le pepasi. Ko se ia. Awa ko sa pe ko koe fa ia. E ko aku lon mako fast. O video ko po ale vena po I lava. Va ko ia kick out. Pe al menos ne fa me nga pa e kwa fa malo lolo ye siti ai sea ere ku kusa ko fa fa vai mal mele ia le ka ko vai koi le cha vali ai le ma cha nga lu nga le ma ka nga lu nga se vai le on fa ka inga le fai mo na isi malo la fo wo le bo solo mu le ko me singa a fai wa lau ko ngor ko le corrupt al waku kangi pa ku se vai ka ngaka le vanga pisa mai ia le lau ka ko vai e le mana o mia se ka ngaka fa apea ilunga
as a meava as a komosin bor kalanga va komosin le yo pusa man ko komosin or komosin mea papa va le fa me vol komosin ele manga amia la ka ko le fa palangi va langa sau or komosin ele manga amia sa moa se komosin fa pe tu lo wa ile ye kire lo wa va ale upo fo de man ko le o spelang fa sa mo le fa mai nga ele manga amia ka ko asia e corrupt le yang fa unga e saurunga le media e ngofo ko ka mai o feangi cases e saule como sin fa mai io ku wa ya la ku ko lo ma ko wa le fa singo ma ko sa mo man ele o se afu ele o se fa nga ke ngi me nga me come on man let's do it alo sa wa lunga ele so unprofessional e ku lo fa maru lo ku ngana ke fu ai ke o ni ke wa se ko fa fonga ba e se le nganga lo bo e fa mela audi o una fa ele upu o fu te fa no ko kari ke fa pe fu kala la vale ku ngo fu le yo se sia ko fu le fu se kala fa me wo fa le anga fu le yo ma fo fonga ka ba ma ki ngamba kwa le sa ola kala ba le upu le la fa sa mo fa ngo fi le ngo le ka si lo ko ngo la ngo fo e o upi ka si lo ale or komsi ya ile yo lo pusa anga ka or komsi or komsi nga but anyways ele manga mia ka ko fa pe langa le wa lua le main cases le ye le wo ma ko pi ia ko ya o le o ke ngofu lo kala sa o sa mo o lo ke ngofu lua umar case le mai e mal palo ko o le fa solo ke este a fia mi no fia mi lo wa ko fa fo me upu le fa solo ke este le mo de se me ya va ficar ya e fe la kala ya di mo ka fo o le loko keli mai ya ngi mo me umbo nga lua ya la le fa ko si ka bo de fie fo ku sa vo le fe ka ko wa ala wa mal loko keli ala ko lo kai le ya ai wo fai ma sacrifice ngi kan ya ma tani tamari ia ko fa ya la via li o fa tama malama ka lo sia na ko sa mbo halu e ko mo wala ngari o ka ngaka ku male alufa ele ikudi o le kai mi ngai ele ikudi o mo tula epa ele ikudi o mo fast e kai mi nga ku waili o la lafi longo vai foi la vai ngai ngi le ko misinga gemsi ko misinga kasir ka kang pu na ko vai yi ku wali o ele ku mo fast na ku mo ku la fongo fa mayari o fa marulu aku ele ma fa nga mako fa ye mea fa pesa mako ko ya ko ku la fongo ele ma fa nga mako fa ye mea na ben kupu la fa mai bakasha kana di umbala mbalunga ala wa ku pasila ave ala ku kura va nga ya so we e ka tuma ambi ka pari ka fa pe mai wa mai ma wa tamari angor nge yuso kele kai mo strako safa onole o ka ngakale alo fa penga foi la Samuel mo se on tolu fa penga lise fa penga le la au le mali to fa penga fe pule ai sia wa vale ku dim malai kamaya so le case ngi o se case piko silinga le lei ia koe kilo i le kangaka kofi ko misinga and even the procedure area ma lot of money alofa siala tu sa fa alofa ku sa ia mako e fai le lengi fanga awungi ko mo fanga pio mai mo le tau tua ngai malo mai mo ko ngai malo o le kele yo me ai o nai malo malo nga fai ngola ko so foi ngol nga wenga ia le pinga nga fai ko o yengi so su enga o fio yengi so su enga yo me ele ya mangi me nga peya fo lele as long as you more coffee yeah that's your turn and then you turn around yang ko fa fula ya ma fa nga yo ka ngaka ya maka kia e kele la ngai mea o kele lo pongi si mea so mea va ko ko ki fika malo captain fa fu so ro fa nga ke ye kasi le ka ngaka ngal malanga ku sa o so re siala malo Keval Naya G game so puma ya pa pe ka mo ela ka mar paro ka kero mo tsalo fat o a fe i forko ingari uso o la ka me forka ko sui e ko la iki anga sui me ranga bo muso e ko runga ka pa wa ka ko runga ka
uso rau page fonga alo fa moni pau ka ko kung la kai savai ana rosa pari o vui ma samaride e me fala sto finele ya le mela len ka mo me fule ai le wa sto finele ko si le fio fole si o si sto finele ya sonja hanta le ala ka mo me o le mele le sai fule ai ya le uso fule ka mo e kui o ke la uso ni ta sope malo ia nga le ka ko off mer ka ko me ka ka ngoi i tu malo ia ka ko sorry wo off ka ka ngoi o to ia suia tau ba se o ia o le upo le ku o lalo e fa wai malo a ko o ko sa pa ke nga pe boru e sui o a e ingu ulo ka i sui ia o le ngo vai po ngi le sui nga o fa le alu ponga mbori fo o tina o ke ila va ko va ku ni su ka nga fa mai le sui o ke le ilo ya ngo me le ku le so uso pe ale wa la malo lo ya ngo ve le ku so ya se amal malo o so ka malo la ka di ideo lo fu le malo o sko inga fu ma i bode malo sikeri ya pe le la malo lo sko inga teni na kwete fu yono ya pe la wo iso sui ya karsia ia pe fa pe au ka ser fin ngalo wo mengi e ir kanga kai popular ele e famous ele popular ko ngu sale lo longa e ko ia le ma lo ke lo inga o ila sale longa le fela utala le fionga pulea i martinale ya matambua mariswe tamari o la vai profile yang va uma but remember or ka alonga ria it's all about numbers a speaking ako bo uma ko la speaking ya longo winga e ku su yo sape ku su ya e cha pipi o la ka ko memo mai fo e sia si o ngi yo ka ya aro nga si mo ka ko nga lui si fa ya so ri e o fa ya ke au yo mo ko fia pule ko o fia pule e sia mo ka lo le ka ki lo ke lo fa la mo fa pal mingi nga pule ka ki fo fa ka ko lo fa ngola nga fa lo la nga fa ka po fo fa pe fa ta ya tu lo fio nga fo tsala mo le no ya o te fia fa ta lo fa tu le a mo malo le ta po inga le a mo malo le malo fo no si to fia fa ta lo ya me fa pe po ba o mo ko me ka ko lo ka ki ya ru awangi nga mo ka awangi ka ko nga ka ke lo fo si le e ko ka nga va uma ia e fo ka nga ka prefer yo ko o ia ma ko pula ile sta mo me salenga tasi ia e uma ka nga ka man ko ka ko ile ya ska nga ka e ka ka wanga avis ka ko sus ko kas e fo la ka nga ka ke prefer o ave e ka ka prefer ave ar so to dia e ka ko wo ko ngu si o fa nga mea a bure mai fa piko ngu o sa fa ile le ko ngu ka ngo fa fangi a ko nga lu fa kas o le manguia nga le ku maro manguia nga ngu manguia e kalisia kala ngo o ko le famela audi e le ka fias nisi o mai fia le stala la nga sui mo fast a le me ka ngo fai o ko kala ngo ia mo ngu va pe ka ko ngu o me ka ko fa ska ko fongo ko ele nga me nga o me sa longo le ku malo sa le longa makafua me foi o fioia ru mangvai ma ki amru mangvai ya pa foi avangile fa sala fai ma ainga lo aqua papia okay la so o afela le mori foi ya nga kalngole o le ase finga ngalo ngu ya ko mari die foi pe anga ka ko fai ya o le me foi le nga ku puyo ele o ngi fai nga foi le fa pe la ka ngu fa fesili le tu malo a ko le fesili le ku malo le meria e ko ke wa ku fa la palmengi e lua me ai a ko palo ka remi si o ko kura i mai langa spiriti palo ka o me lo fa koi a ka kere yo o ke lo pure ai yo fesili le ku malo fesili fila ngalo ka ngaka o kala ngore ku malo fa le fongo fa pe fesili aku e a la so ko finga ngalo ya ma ko lo mo la a ko wo la yo o le ka po yo ko fa e manguia ko ke wa fo palmengi le me o li po ye u po la ku ia ko ka fo e manguia a luka pe fo la pe mele ye luka le kulanga fo sa fo la sa mo ko fo me fsidi ku malo ke vai ave a lunga pa la kala ia pe fo o me sa ai ke lo ku malo a le benga o sa onga o do fa pe fa le ko la lunga e ka nga e le ka nga luang sui ka sia sui o sa le lunga pa sa le anga mo ka sia e le nga o ko fo la ko ka ka ko ke le fast nga ko mo sa le lunga
e makwa nga va me nga ole winga nga lo kala awangi kako pion melen kako le kwa ke o su sa awangi fa ngare ngol fast o se me fo le kia roi o mo mori le wa a e lo fa le ku malo ele mfenga e alu o upu fai o malo ngai le mfai o ko runga se fa ka inga tulo ta mari o lo fa ko nga va o la fa fenko manga ko ke o le mele a lu ki upu le ku ia pe ko kofi upu le ku a ngai le mfenga fa ko lo ko fari a ma fai nga pu le ko lo ko ta mari ia tulo wa ma malu a mfenga pu le ko lo ko tu malo e ma fai ko o a le ma fai nga pu le ko wo yo le mele mo ko ke fo o la nga ke le o le va ke le ai ka sort out o ia lo mo ko a fa ya sole ko fa pe fu le ia fa pe ku le sia sa o ya ru pa inga ngila maka po ai a malo pa inga le ka ko fo le ku maro ia wala va oi ai so walo ia ai manguia ia o le la ka ko ka ngofe inga yo pro keki bo le manguia fa pe le ai manguia le ku maro ka e lo ngi me ka ko fa ari oi foi pule wa kasi nga me ring fa pe ka fio se le ai se sa mo le fia ru pa mingi o le fu ka ko lo le ngol fast io le ngol wo famous o pise passport fo le kan ai fast pa ro ko mo ka ke we don't need that we don't want people to if on ngari ngol fast if pe it's just for your own ka ko fa le me mo sa mo a fa penga se fo le merenga ku pum ka ruai ia fa sa ka ko ka mingi e le ma fa ka ko mo ring a le fai o kunga fai ko vare ko pa penga fo sa pa ke pe rua ia e foi se ko malolo ka yo sui kasia so se foi vai si ia e ka po ia fu mal manguia o upunge o upu fa a inga al fast e le fa pe wo le ma fa pe fa pe ia upu sa nge a vare ba ko fu longo winga e le ia le e ngo ko fo va ala va ku se la ngunga ma se vai vai nga ia nga mo fala ia le fa la kala le merenga ku pia Ivan ma i afenga o Ivan ma kamo Ryan ia e mo funga o lang su le fast was piliki malo ia ma lo ta ficha mo folola ia le Ryan le facha aku mai ma lo ta ficha o le me funga ku so we don't want that to happen again we have to put a stop kako o le boka ko kilo fa fast e ma maur va o ngi o ka ya a ele sao ngi e ri su ni polo wakari a le a fa pe la ka po ri ma ka usanga uma ku ka ko e polo wakari e mai la ngai ma ko mengi e ola e ila muku la ku o le fangua malonga ka po fangua o malai maunga sa o foi e ka e apo vai e kari vai kum bango ia apo vai a vai mango o le mea sa urunga o le me funga apo ko a vai mango ia le tu langa i upu la ku ia ai la ka ko malo lo ia ngi po la vangi ka o la vangi kala pa wal me so o le mo fo lo bola ko lo kala pelo a le la kala ka si sori o ka ele pi hai no le poi ia manu ia malo longo ngai po la so longa le ka fam singong malo fo tsa ia ka ku pele ku ia tu langa fo ta tu fam sinonga me malava malo ia ta tu no ai ngol fast ia wo ngaku e lawo ngai mako ia lang wo isira makanga ka yaula le fa mo o la so luspuru klas keke ma ko ngai wa so 2 more weeks ka ko kilangi ka ko birthday ma le ka ko posiva la so luspuru var welin konge le so luspuru uni pe ala lo vai so le ia klas keke ia wolin fainga la waku ia unga le saka foi ka waku me ia ini usmo shambo ia ko va fu va ver kai ia lo ka sa wa plinga fa pe ia fa pe fo ngai fe lo ko confuse ya mangar ko confuse ya e fa maruru waku ia maru ia malo lo nei po pa ia ma volungo se tata tinu fa tai fa no melo taimi ia ka ko kal ngoi le va ia so fa tai fo ia la to lo lango lungo ka ko YouTube pa mangu ia le akua ia malo lo nei po ia marili tie a lo for tata ta pausi di langi fa nga malo lo nei po la to fe ngai mga ruenga po fe la se va ngai ke lo pe mai mo mai ai ia vai dua tu sa le tu sa tata man bia ka ya wa enga mo le akulo ko so fum se o vai le lo fo le tu fa ka ma fu ka mai a lo fa te le atu mo to ka ki te ano good night